Songon batu budo. Shalom, selamat hari Minggu mahubata haganupan nadong mi gerejon. Senai homa jemaatan nadong di rumah na melakukan kebaktian secara live streaming. Ya Tuhan hanami salinari selamat hari Minggu, selamat berkebaktian mahubata haganupan. Sonari masuk mahita hubani kebaktian. Riap mahita jongjong. Ibagas goran nina bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanah on. Amin. Pardiar layak do Jehovah, benteng bani panorang hasusakan, anjaha itanda do namar haporusan bani. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata pargogoh nasotarimbang, tunggung janah bonardo ham, ipatoruh hamdo nagijang maruhur, janah ipagijang hamdo natoruh maruhur, ipangindohan nami hubamu, masuki janah togu hamma uhur nami marhitei tonduimu, ase unduk, toruh, saluju, janah bujur hanami ilobeimu, sonai age ilobeini haganup hasoman. Marhitai anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, ipada sanami tonggo nami on hubamu. Amin. Sai tarbarita bain gorandi, gok halongangan ganup jadi-jadiani, puji Tuhan, haleluya. Dodingkon hita, haleluya, nomor 408 ayat sada pakon 2.
martonggo mahita sopotkon hita madosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata si mada segala na adong, si boto haganup anjahan nai bata parpitor. Ia jari ham doha nami ase makamalaskon pasu-pasu nadop ipa ondos ham huban nami. Tapi gatido lang ihasonangkon hanami si bere-beremu, janah ia jamkon hanami do gogoh pikiran sunai age uhur nami sendiri. Laho masuhuni sura-sura nami. Jajat nahurang podasni pangahap nami martambah sinadongan. Gabi ipindahi hanami parhitean nasoti badalanni. Lang homa ipakai hanami panorang nabi neremuin ibagas gok tanggung jawab. Gatido lolei hanami laho mangindahi ham. Halani mamparayak arta na dop pakon nalaho salpuin. Ham Tuhan, marpangulaki mauhurmu mangida ganup dosa pakon hajahaton namiin. Hartuki hama uhur nami, asi ulang inunut hanami be makorjahon dosa pakon ganup na jahatin. Topahama uhur na bayu, marhitay tonduimu, asi tongtong hanami manggoluh ibagas hapit toronmu. Ibagas Yesus Kristus ipaluain, sasap hama dosa nami, anjaha jalo hama tonggo nami on. Amin. Tangar anjaha haprosayai hita mahatani naibata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Ay sengdong ubahni, sabonar haganup dosa dia mardosa, anjaha sengdong si pujion ilobei ni naibata. Gabi ipitori dosa dia marhitay silayak-layak, halani idop ni uhurni, hinorhon ni panabusion na ibagas Kristus Jesus. Ia do ipajongjong naibata, gabi hitay pardearan, marhitay haporsayaon bani daroh ni ay. Ibagas solong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halani ay, pateridah kon hitama tanda-tanda ni pergoluhan na bayu, hasangapon ma bani naibata ibabog. Amen. Dodingta Haleluya nomor 147 ayat sada tolu pakon opat. Bata, bata Tuhan.
jongjong saksihon hita ma hataha porsaya ontain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanoon. Ahu porsaya bani na ibata bapa pargogo na sutarimbang na manop palangit pakon tanoon. Ahu porsaya bani Yesus Kristus anak ni na ibata na sasadain Indo Tuhanta na tinibuhkon ni si Maria sangga na pehaliaban marhite tondui na pasing na manaron na parngit bani panoreang ni si Pontius Latus iparsilangkon matay anjaha itanom turun hunagoritoru mula menggolu humbani na matay bani ari patuluhon naik ke surga anjaha hundul isiamun ni naibata bapa pargogo na sotarimbang in hunjay ma iya mulak magira lao manguhumi halak na manggolu pakon nadok matay. Ahu porsaya bani tondui na pasing bani kuria persadaan nama pasing in persaoran ni sagala nama pasing bani sasapan ni dosa bani parpuhon ni akula pakon bani hagoluan na sadokah ni dokah ni. Amin. Sonari masuk mahita bani acara pelantikan diakonia jemaat. Hubani nasiam na ilantik roh mahulobe. Pasisir hita doding ta haleluya nomor 375 ayat sada pakon tolu. Sanggah na mandodingon na ilantik roh mahulobe. Ayat sada pakon tolu. Mana versi yang lain? Udah ke depan aja dia kok sendiri. Udah gimana?
Kita haganup Bapak Inang sonaigi nama poso naman diuti kebaktian baga sadarion jana sonai homage Bapak Inang sonaigi nama poso naman diuti kebaktian live streaming di rumah iparsita na ibatado asitorsa pargoluhon ni kuriain bani naman dalan kon pandiloon pakon suruhan ni domu hujin domai putuskon pembentukan kepengurusan badan diakonia namar tujuan lahu mendukung anjaha padoraskon pardalan ni horja khusus ni ikuria GKPS diata itu paon Bapak Inang nuan jongjong do ijon hasomata na daftar pilih gabe pengurus badan diakonia jemaat GKPS diata itu pa masa bakti pelayanan 2020 sada sampai tahun 2025 haganupan sidiaon Bapak Inang ipabakit na ibata lahomar muduhon na perlu bani horja ikuriain i bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan, pakon bidang kesehatan. Sebagai bagian di tugas pandilaon di gereja i dunia on, romban humbani hatani naibata, sonari sihol ondos konon ma horjain hubani sidea. Sonai do homage hubai nasiam na daftar pilih gabe pengurus badan diakonia ikuriaon. Haganup horja ikuriain martujuan do laho mamuji pakon pasangapkon Tuhan naibata. Domu hujin horjani Tuhan do na iondoskon hubani nasiam sadarion. Ganupan horjain martujuan bahen hatotorsa ni horja ikuria khusus ni maai bani bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan, pakon bidang kesehatan. Bani ganup horjain martanggung jawab donasiam hubani Tuhan naibata melalui pengurus harian majelis jemaat ikuriaon. Sadaran hujin si usaha honota atap si usaha honon nasiam do sonaha upaya atap dalan-dalan ase boy tersamar dalan ganup horjain domu hubani bidang kerjata sonai homage nasiam ase sadama paruhurata sadama panriahata laho pasautkon horjain sai ihasomani idop niuhur ni Tuhan Yesus Kristus mahita sonaya ge hususin nasiam mandalankon haganup horja pakon tanggung jawab nasiam bei bani tugasta masing-masing halani ai paima ilantik nasiam parlobedo sukun-sukun nami hasil siron nasiam manjalahon horjain sirsir don nasiam ibagas bujur niuhur manjalo apa mandalankon horja sebagai pengurus badan diakonia ikuriaon natong-tong marpangguruan hubani Tuhan Yesus Kristus Raja nikuriain terima kasih. Bersama SK. Surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jati Tupa nomor 033 /PHMJ A31-1/2021 tentang pembentukan dan pengangkatan Badan Diakonia Jemaat. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jati Tupa menimbang bahwa dengan berakhirnya masa bakti kelompok kerja Diakonia Sosial Jemaat GKPS Jati Tupa masa pelayanan 2015-2020 dan dengan diberlakukannya tata laksana GKPS pada sidang Sinode Bolon ke-44, maka dirasa perlu untuk menetapkan pengurus Badan Diakonia Jemaat GKPS Jati Tupa. Mengingat 1. Tata gereja dan peraturan rumah tangga. 2. Petunjuk pelaksanaan periode di GKPS. Memperhatikan penghunjukan langsung dari pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jati Tupa dan dengan persetujuan dari anggota Majelis Jemaat GKPS Jati Tupa pada rapat anggota Majelis Jemaat
tanggal 21 bulan Februari tahun 2021 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat pengurus Badan Diakonia di GKPS Jatitupa masa bakti 2021 sampai 2025 sebagai berikut. Ketua, Situa Rohni Ida Purba SKM. Wakil Ketua, Situa Abidsen Damanik. Sekretaris, Situa Alan Delon Saragih. Bendahara, Calon Samas Susantri Roberta Saragih STR Kep. Bidang Sosial, Koordinator Samas Aslan Damanik. Anggota Samas Jimmy HP Girsang, Samas Joniaman Sidabariba, Calon Samas Rudi Darman Saragih, Calon Samas Hendra Beringin Jaya Purba, Calon Samas Rabdin Sihaloho. Bidang Ekonomi, Koordinator Calon Samas Neti Mewahati Simbolon. Anggota Calon Samas Pinter Haloho, Calon Samas Rolin Konrad Marpaung, Calon Samas Rista Elviana Saragih, Calon Samas Junior Saragih, Calon Samas John Apriwarman Purba. Bidang Pendidikan, Koordinator Calon Samas Tatap Mariani Sitopu SPD. Anggota Samas Juniaman Saragih SPD, Samas Erni Purba, Samas Periwandi Purba, Calon Samas Noperina Rosanti Clara Saragih, Calon Samas Jenjuli Arvando Saragih, Calon Samas Alur Balut Munte SPD. Bidang Kesehatan, Koordinator Calon Samas Darmagina Irnawati Sialagan AM Kep. Anggota Calon Samas Rizda Monika Tondang SFAM, Calon Samas Samael Derina Saragih, Calon Samas Rosnauli Redefta Sidauruk, Calon Samas Sumarni Purba, Calon Samas Adil Sahputra Purba, Calon Samas John Raya Ferinando Sipayung. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di GKPS Jatitupa pada tanggal 29 Agustus 2021. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jatitupa Situa Pariaman Purba SE MSI pengantar jemaat ditandatangani Situa L. Kamerlan Damanik ST Sekretaris Jemaat ditandatangani. Disetujui oleh Pendeta GKPS Resort Siantar 3 Pendeta Jedi Saragih MTH ditandatangani. Doma ibasahon SK Hubat Nasiam, jana dongma itangar hanami balas nasiam, ibagas nasir sirdo nasiam makurjaun haganup horjain, sonari ilantik hanami ma nasiam. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing, sadarion Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2020 sada, nalantik manasiam gabe pengurus Badan Diakonia ikuriaon Tuhan nai batama makasomani apa mapargogohi nasiam makorjaon horjain bahen hasangapon ni gorani. Amen. Ya. Ondosok kita meska sanggaya ondos mangandusken ka menghadap hulu bimana jam. Iya.
Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, na itandahan nami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Domma iondoskon hanami bani hasoman nami on, horjamu gabe pengurus badan diakonia ikuria on. Urupi jana pargogoi ham masidea Tuhan, asemar gogo laho makursaon horjain. Jana pasada hamma homa hauhuron ni sidea, sonaya ge uhur nami haganupan kuriamu, ase marsadani uhur laho makorjahon horja itonga-tonga ni kuriamu, jalo hamma tonggo namion, ibagas holongmu, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mandoding hita, haleluya nomor 340. Ayat sada, sanggah na mandoding on mulak manasyam na lantik huinganan ni be. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid.
selalu dekat padamu. Ku tahu kau ada di tiap langkahku. Kau melindungiku, kau tetap sertaku, tetap sertaku selamanya. Ku tahu kau ada di tiap langkahku. Kau melindungiku, kau tetap sertaku, tetap sertaku selamanya. Pasir Hita Dodinta Haleluya nomor 137 ayat sada tolu pakon opat.
Ponduk hita mahurta, sada mahita ibagas tonggo. Ibagas suhur namar terima kasih, hanami rohman rogop, marsombah hubamu Tuhan bani panorangon, halani mangap hanami idop pakon holong niate mudo, na pasadahon patupuhon hanami ijon, irumah panombahan on, aime ibagas nalaho beribadah, mamuji pakon pasangapkon goranmu. Tarlebih Tuhan ibagas nalaho manjalo, manangihon hata haguluhan nahumbamu. On mahanami Tuhan, parsahapkon hamahanami, serapkon hamaton dimuna pasing in, marianan marhorja itongah-tongah nami, dom masirsir hanami, laho manangihon hatamu. Ibagas Yesus Kristus, calo hama tonggo nami. Amen. Jalo hitama hatanai bata bani kebaktian minggu sadarion, ai mahumbani Injil Markus, bindu pitu, mamuka humbani ayat 10 pitu, das subani ayat 20 tolu. Markus pitu ayat 10 pitu, das subani ayat 20 tolu. Sonon ma hatani Tuhan. Dop masuk ia hurumah, holang humbani nama buai ai, isuk kunsusian nima ia pasal limbaga ai. Jadi nini ma dopak sedea. Dihudo HP hanima seng mangarusi ai seng dapat uhur nima. Naso tarbahen butak jolma, baheno ni sagala nama sukun darat, hubagas dirini. Seng masuk ai hubagas uhurni, hubagas boltok ni do ai laho, dop ai kaluar bani ianan nasuhi, atap marhite ai torang pasing do sagala si panganon. Tapi nini mause, na kaluar humbani jolma, ai do pabutak konsi, ai humbagas humbani uhur ni jolma do roh uhur na jahat, panriah-riahon, panakoon, pamunuhon, parbakison, pakauton, hajahaton, panipuon, parsundu bukason, subil, panreheon, gijang niuhur, apa pamunuhon. Haganup hajahaton ai humbagas dorohni, aido napabutak jolma, aima jasnik. Salam mahu bata haganupan. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Ya. Sonai homahu bani nasyam Bapak Inang, pakon nama poso, na beribadah di rumah secara live streaming. Selamat beribadah, jana selamat hari Minggu mahu banasiam. Doa dan harapan harapan nami, sehat mahita haganupan, ibagas perlindungan Tuhan. Amin. Adong upasana makatahon sonon. Dalan hutiga jumpa, boras sabur-saburan. Doma hita pajupah, Bapak Inang, marhition ibadah Minggu sadarion, baik nai rumah sonai homana gereja on. Horas mahubata haganupan. Hita haganupan hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus si panganon. Aima sada kebutuhan na utama ibagas goluh ni jolma. Semua manusia butuh makanan. Halani langadong sada jolma pe na boy bertahan hidup tanpa si panganon. Langadong jolma na boy bertahan ibagas kelaparan. Halanyai idah kita buedo ragam masam ni si panganon. Ke aneka ragaman menu si panganon mangihutkan budaya ni jolma masing-masing. Buedo mambahen ketidakcocokan antara nasada pakonalegan.
Bodoh membahen kurang akur. Bahkan boy membahen saling marsium uhuman, saling menghakimi, saling menilai bahwasani ia lebih baik, budayanya lebih baik. Humbani halak nalegan. On mana terjadi Bapak Inang? Itongah-tongah nih. Aima susian ni Tuhan Yesus pakon halak Parisi. Terjadi dialog antara Tuhan Yesus pakon halak Parisi si boto surat. Neja songon nadop i boto hita bani halak Yahudi ketat tumangdo pasal aturan si panganon. Adong do si panganon na boy ipangan. Adong do masih panganon patang nalang boy ipangan. Atape istilah nama katahon ada makanan yang haram, najis, butak. Jana adong si panganon aima yang halal. Naboy ipangan yang diperbolehkan untuk dimakan. Onma tradisi, onma adat istiadat Yahudi na sangat ketat pasal aturan si panganon. Aidong widah kita Bapak Inang, bani label kemasan si panganon 100% halal. Berarti bisa dimakan. Jana adong dohoma na berpantang, na ang boy ipangan. Aima istilah nih, songon B2 patang. Langboy mangan daro patang tidak boleh dimakan. Anggo ipangan ma ai totu najis ma iya, butak ma iya. On ma peraturan na ibahen. Itongah-tongah nih halak Yahudi. Nah, bani panorang ijia, bani ambilanta ijon ipatuga. Nini jadi ida sedea ma deba susian ni mangan ruti marhite tangan na butak. Aima seng palobe marburi. Ada persoalan Bapak Inang. Na ija idida halak Parisi ma halak si boto surat aima deba susian ni Tuhan Yesus mangan lang marburi, tidak cuci tangan. Totu menurut peraturan adat istiadat ni halak Yahudi, halak na mangan tanpa cuci tangan, tanpa memburih tangan itu butak, najis. Aido asia tahun Tuhan Yesus bahwasani idalan kunasiamdo aima adat istiadat ni halak Yahudi, tapi perintah Tuhan kalian abaikan. Sehingga ya tahun Bani ayat 5 jadi isukun Parisi aima Tuhan Yesus mase malang ihut konsusian. Susianmu adat ni opung nalobe aimangan ruti do sedea marhite tangan na butak. Kenapa? Masalang idihut konsusianmu. Tuhan Yesus pasal adat istiadat ni opung tanah lobe nenek moyang tanah parlobe ai pasal namangan maningum manusia tangan on manga sedia lang manusia tangan na butak najis masedia halania. Hala Parisi ai siol makatahon bahwasani diri sedia ma yang lebih baik, yang lebih kudus, na lebih pasing humbani susiani Tuhan Yesus. Sedia madabu marhitena cepat menilai halak nalegan. Marhitena madabu hubari namanguhumi, menghakimi orang lain, mengatakan orang lain butak, najis. Anjah maka tahun diri ini dear, maka tahun diri ini pasing, lebih baik daripada susian ai. Madabu hubani aima kebencian sogam niuhur. Jadi anggodoma sogam uhur Toto berusaha do mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan ia. On masih pak ni halak Parisi pakon si botoh surat. Sehingga anggodoma madabu hubani nama nguhumi, menghakimi, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Totu madabu mahu bagas ragam ni dosa.
On mana tarida bani ambilan taon sehingga ikritik hatani hala parisi ai marhitena komplain sedaya susian ai tidak cuci makan, tidak cuci tangan marhitena mangan roti. Jadi ataun Tuhan Jesma ikritik Tuhan Jesma hatani sedaya ni Tuhan Jesma si tong do panjahan ni si Yesaya pasal nasyam alesi pakulah-kulah hai orang munafik. Ya tahun Tuhan Yesus do sedia orang munafik. Si pakulah-kulah. Halaniaha. Ipa sangap bangsa ondo ahu. Ipa sangap bibir ni do ahu. Ipa puji-puji sedia do goranhu. Tapi uhur ni sedia daoh do humbaku. Mereka memuji Tuhan tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Hai orang munafik. Alesi pakula-kula. On mategoran itu Tuhan Yesus hubani halak parisi. Hubani halak si boto surat. Nah menilai dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah menguhumi halak nalegan butak. Tanpa koreksi diri sendiri. Memang pudas dotene Bapak Inang menunduk halak salah daripada mengoreksi kesalahan diri. Memang Bapak Inang menurut prokes protokol kesehatan, menurut kesehatan petene bahwasane maningon lobe marburi tangan dohita, maningon cuci tangan dohita lobe baru mangan domu hubani kesehatan, pakon kebersihan. Sitong doai sepakat dohita, domu hubani hatani halak parisi ai domu hubani ada istiadat ni nenek moyang ni sedia, opung ni sedia. Setuju dohita pasal ai. Apalagi sonarion masa covid, pandemi covid 10 siap. Maningon gati-gati hita cuci tangan. Anggolang naha ona tembak sasaran isi covid. Kan aido maningon ketat homa prokesta. Maningon gati-gati hita cuci tangan. Age pelang lau mangan hita. Anggo hinan lau mangan do hita susi tangamu ini kan. Tapi sonari age pelang mangan hita Bapak Inang. Pako nama poso manin pagati-gati hita do cuci tangan. Tolu nokan ai. Menjaga jarak. Songon hita na beribadah ijon. Memakai masker. Sonai homa mencuci tangan. Anggolalai do hita. Anggolengah do hita. Bani prokes on, ya hita ona tembak kena sasaran ni si covid. Aido asih jaga hita pasal ai. Hita haganupan hina holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Dop kosia ya tahun bani ambilan ta ijon nini ahado namambahen butak jolmain. Ahado namambahen butak jolmain. Sedo halani cara makan, tidak cuci tangan. Sedo halani si panganon na ipangan hita. Ahana masuk ku bagas akulat taon, hubani tubuh taon, na masuk ku bagas boltok taon, ay lang mambahen hita, butak, atape najis. Tapi justru ya tahun Tuhan Yesus ijon, ay ma nini sagala na luar humbani pamanganta. Nini bani ayat 15 seng buta jolma halana masuk hundarat hubagas diri ni. Tapi na luar humbani jolma aido na pabuta konsi. Jadi bukan si panganon. Marhiteo na ipangan hita. Si panganon atap si tabi bedua. Ipangan hita contoh ni. Langsung buta mahita. Halani na mangan kon ay. Lang. Ay ni simbalok ta makatahon. Budi pangan sedia ay. Asal maulang mutah. Dikeluarkan kembali. Jadi si panganon ay na luar masuk ke bagas tubuh ta akulat taon ya tahon ijay. Lang boy mempengaruhi ay maton duita. Lang boy mempengaruhi rohanita.
hapor saya onta lang. Misalnya ipangan hita ay si panganon sesuatu ay mitor butak mahita halani si panganon ay lang Bapak Inang. Mitor najis mahita lang. Gabi jol mana jahat mahita marito na mangankon si panganon ay lang. Tapi atahon Tuhan bani ambilan taon napabutakon ay ma ahana luar humbani pamangan taon aido napabutakon aido na menajiskon. Hita ganupan hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus aido asya tahun Tuhan Yesus bani ambilan ta ijon nini bahwasani haganup si panganon sagala si panganon nini pasing duai marhite ai torang pasingdo sagala si panganon halal semua makanan halani aseng masuk ai hubagas uhurni hubagas boltokni do ai laho do ai keluar bani ianan nasuhi keluar jadi sampah apa yang masuk itu keluar menjadi sampah. Aduh Asia tahun Tuhan Yesus tegas semua makanan halal. Jadi bukan berarti Bapak Inang halani si panganon ay halal semua. Nita gabi ipangan hita maha genupan. Lang. Adong dohoma etikani. Apalagi mahoma bani patang ni naburit. Nah, anggo dong kolesterol ulang be saya guguh mangakon. Nah, jagal. Contoh nih kan adong doai. Maningun bijak doh mahita. Anggo halani patang ni nabori do ai langboy ipangan. Ya. Maningon ya ipa daw hita doh mah. Ulang homa halani halal doh ganupan. Boy doh ganupan ipangan. Ya, ipangan hita maganupan. Agi papatang naborit lang humani Bapak Inang. Ulang halani ay maseda. Tapi adong halak makatan mate mangakon nini halani sudap ni namar minakon lang boy iorom on ma tolonan lang ado pakoromon mate mangakon nini ape ulang ma ayo mani ado ase bani ambilan taon ipatuga hatani Tuhan Yesus bahwasani uhur ay managabe pusat kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan. Humbagas uhur do rohni haganupan. Nama dear humbagas uhur. Nama sambor humbagas uhur. Masuk humbagas pikiran diperintah. Jadi hati on macerminan pambainanta. Anggo diar do paruhuranta, anggo bersih do paruhuranta, diar mahoma age parlahota, diar mahoma age pambahinanta. Jadi apa yang di dalam hati, ahana ibaga suhur, aido nakaluar. Humbani sitabi pamanganta. Jadi kalau kata-kata yang menyakitkan, pikiran yang jahat, niat yang jahat, perbuatan yang jahat, aido nini Tuhan Yesus ijon napa butakon yang menajiskan yang haram. Dop kosia ya tahun ijon tapi nini mause naka luar humbani jolma aido napa butakon si. Aima perbuatan-perbuatan yang menajiskan napa butakon. Nini bana debul sada ai humbani ai humbagas humbani uhur ni jolma do roh uhur na jahat panriah-riahon, panakoon, pamunuhon, parbakisan, pakawuton, hajahaton, panipuon, parsunduk bukason, subil, panreheon, gijang nihur apa pamunuhon. Hunjado roh niay. Ay mah humbagas uhur ni jolma. Pikiran ni jolma, humbani hati, masuk ke bagas pikiran, dopkosya iperintahkan untuk
itindak lanjuti, ihorjaon, marhite tindakan. Ado napa butakon. Jadi tahun pada 20 haganup hajahatun ai humbagas dorohni ado napa butak jolma. Humbagas dorohni Bapak Inang. Ado napa butakon. Jadi marhiteon ambilanon ipasingat hubata. Asehita menjaga hati. Adong dodi maka tahun sonon. Jagalah hati, jangan kau nodai, jangan tercemar, jangan ternoda. Onma uhurta, paruhuranta. Ai hunjondo terpancar luar ai mak kehidupan. Nama dear, jaga hatimu. Ase ulang ternodai, ase ulang tercemar. Marhiteon pikiran-pikiran kejahatan, perbuatan hajahatun, tindakan kejahatan. Songonai sewu bani 20 sada, pakon ai 22 ai hunjondo rohni, sumberni segala hajahatun. Nah berarti isuruh hita Bapak Inang, ipaingat hubata, ase merawat, menjaga paruhuran ta, paruhuran nasonaha, paruhuran na bersih. Ijaga hita paruhuran taon ase liho, ase bersih. Halani hatani Tuhan maka tahun, berbahagialah orang yang suci hatinya. Martua mahalak paruhur na bersih. Ai iya do, naboy mangidah, naibata. Isa do naboy mangidah Tuhan. Ai mahalak paruhur na bersih, yang suci hatinya. Oleh sebab itu, marhiton ambilanon ipaingat ubata, ase jaga hati. Ase tetap bersih, bersih. Halan marhitohon hati yang bersih, luar ma tindakan yang bersih, tindakan nama dia harus nih Tuhan. Jadi hati yang bersih, masih perlu kita menjaga hati supaya bersih. Halani Tuhan berkenan, hubani paruhuran na bersih. Hujai do icurahkan Tuhan berkat-berkatnya, perlindungan nih, pasu-pasuni. Jadi ulang terkecoh hita hubani penampilan. Memang jenges do penampilan perlu doai. Tapi ulang hita menilai jolma pita mangidah penampilan itu mang. Aido asedong podah ni nama tua maka tahun. Huban nama poso, ay mada, anggolau membuat anak boru, ini kan? Nah, misalnya dong marosu iya, dalahi hubani sadana boru, ya tahon nih do, podah nama tua, jangan lihat rupa, ulang idah rupani, tapi idah ma parlahoni, idah ma bujurni ia martuhan. Idah masonaha ia hormat mar orang tua. Jadi habujurun aido na perlu idah, uhur aido na perlu ididah. Aido ase Tuhan menilai jolma, mangidah jolma, beda penilaian Tuhan pakon penilaian nih jolma. Beda do pangidah nih, Tuhan pakon pangidah nih jolma. Anggo jolma nidah nih jolma gatinan, apa yang di depan mata. Apa yang di depan mata ada udah jolma, ada nilai jolma. Tapi anggo Tuhan mangidah apa yang di dalam hati. Ahane bagas uhur taon. Domu hubani topi ni minggu tamaka tahon. Nini. Ibotoh Tuhan do na ibagas ponopan ni hurmu. Ibotoh Tuhan do na ibagas ponopan ni hurmu. Tuhan mengetahui isi hatimu. Anggo jolma dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Isi nama boto paruhuran ni jolma. So nah hape audo horni dekat ni relasiku hubunganku hubani sada-sada jolma lape to tu huboto so nah paruhuran ni. Lang huboto hai. Age pe audo hor hubani, age pe au dekat hubunganku hubani. Lang adong nama boto. Aido sedang upasa nama katakon bulu isuah ai isi si robosi
Uhur na ibagas ay, isa si boto si, langa dong naman boto. Pitah Tuhan do, si boto, haganup, das hubagas, parbagas ni paruhuranta. Jadi anggo Tuhan do naman boto haganup, das hubagas paruhuranta, ya tahun ijon, ase, jaga hita ma paruhuranta, totak bersih. Ulang hita songon halak parisi ay, si boto surat ay, nah madabu hubagi huban namangidah secara pangidah ni tumang, hubani namanguhumi, hubana marosu, mangidah kahurangani halak nalegan, marhite nama dabu hubani namanguhumi halak nalegan, merasa diri lebih baik, diaran, pasingan, lebih kudus daripada orang lain. Ulang madabu hita kucai, anggu jaga hita paruhuranta, hubana siam bapa inang, nadop ilantik, pengurus diakonia jemaat GKPS dia tetupa. Selamat maho hubana siam. Anggono kanai isukun Bapak Porhangerta, sir-sir do nasiam, ijawab nasiam do, sir-sir do hanami. Ay ma pengakuan nasiam, pengakuan ay, ucapan ay, maningon itindak lanjuti hubani pambahenan, perbuatan, yujudnya tahun. Halani bertanggung jawab apa yang kita katakan itu, kita pertanggungjawabkan hubani Tuhan. Lang pitagoran, tapi horja tambah hubanasya. Martuah mahoma banasya. Ipake Tuhan. Gabe jua-juak nih. Jana ipar gogoi Tuhan manasyam mandalankon. Menunaikan. Mandalankon tugas pakon tanggung jawab ay. Ibagas biar mangidah Tuhan. Ibagas ketulusan hati mak. Dalam konasyam. Marhitehon. Aima untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal-hal nama dear. Bani bidang ekonomi, bidang pendidikan, kesehatan, sosial no kanai. Haganupan ay. Ibahen laho pauliulihon pelayanan. Ikurian itu Tuhan ta. Lamin marmulia magoran itu Tuhan. Marhitehon nasyam. Kita ganupan hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitehon ambilan on na terakhir ya tahun ase. Selain kita menjaga paruhuranta, ase berkenan Tuhan hubat ya tahun ijai. Bahwasani iboto Tuhan doha ganupan ahana idalan kon hita. Anjay pertanggungjawab kon hita hubani Tuhan. Songon doding maka tahun sonon ilo bemu Tuhan talar doha ganup sing dong nasukot di hadapan Tuhan. Semuanya tidak ada yang tersembunyi. Halaniai Bapak Inang, jaga hita ma paruhuranta ase tetap bersih. Amin. Martonggomah hita. Tuhan Jehovah Bapa nami na surga, terima kasih ma sombah nami hubamu na tetap mengajari hanami ase ibagas guluh nami tetap menjaga hati, tetap menjaga paruhuran nami, irawat hanami, iramotkan hanami paruhuran nami, marhiteho na iisi hanami benih-benih kebaikan, hal-hal nama dear untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pargogi ham hanami Tuhan, ase ipadoh hanami, ay mahauhuron namar sipakulah-kulah yang munafik songon halak parisi, nama rosuh mangidah-hidah kesalahan orang lain, nama rosuh ay menganggap diri lebih baik, humbani halak nalegan, lebih pasing, lebih kudus, bahkan madabu hubagas dosa, ay mana mangumuhumi halak nalegan. Padoh kama huntongah-tongah nami in Tuhan, paruhuran nasonin, tapi berehama huban nami paruhuran na bersih, halani halak nama miliki paruhuran na bersih, yang suci hatinya, ay donai harus sukon ham Tuhan. Berkenan do ham Tuhan, hubani halak na paruhur na bersih. Uhur nami do na menutuhon, dear pambahen nami atape sambor. Hunjondo roh ni Tuhan, humbagas paruhuran nami. Sonai huma tindakan-tindakan na jahat, niat na jahat, pikiran yang jahat Tuhan, humbagas uhur nami. Halnya Tuhan ipengat ham hanami, ase tong-tong hanami menjaga uhur nami, paruhuran nami. Ase ulang tercemar, ase ulang ternodai marhitehon, ay madosa marhitehon sibolis.
O Tuhan Bapa nami di surga, tondi menapasi matong-tong, namar horja ibagas suhur nami, ibagas pikiran nami, ase mampu jana margogo nami Tuhan, menjaga uhur nami, uhur na bersih, anjaha tempat nama dear, idalan kon hanami, podoh kamatongon Tuhan, uhur na jahat tongah-tongah nami, pikiran yang tidak baik Tuhan, sonai hama Tuhan hatamu na patugahkon, bahwasani napa butakon sedo na masuk ku bagas diri nami, tapi na luar hum bagas diri nami do napa butakon yang menajiskan jana haram. Indo Tuhan, halnya Tuhan, tondi menapasiin ma na mangurupi rosi na mengajari hanami, ase mampu hanami Tuhan, lang mangida halak menilai orang kita hanya penampilan tumang sementara doai, tapi boy hanai mangida halak hum bagas uhurni nama dear, ay mabiar mangida ham. O Tuhan Bapa nami na surga, sadarion Tuhan, ay pelantikan, hubani juak-juakmu, ay pengurus badan diakonia, jemaat na adong ikuriamu GKPS Jati Tupaon, baik bagian ekonomi, bagian pendidikan, kesehatan, sunai homa sosial, bani haganupan bidang, bani haganupan Bapa Inang, pakona maposo na doma, ilantik nokan ay, hama Tuhan na mangurupi, mengajari, terlebih memperguguhi sedia, ibagas mandalankon tugas apa tanggung jawab ni sedia, ibagas bulus niuhur, ibagas biar mangidaham Tuhan, asih dalam kon sedia, ibagas haroso niuhurmu. Terima kasih mabamu Tuhan, hatamu tong-tong nagabe sulu, nagabe rigap manrosi panondang bani dalan nami, asih boyhan nami monang Tuhan, terlebih ibas namando pakon masa-masa sonari Tuhan. Ijaga hanai parhuran nami, tetap hanai menjaga prokes yang ketat Tuhan, ase dao ulang hona hanami sasaran ni kopi Tuhan, tapi malua hanami humbani ay ma sibolis rosi na masa itanoon nalang madear. O Tuhan Bapa nami ni surga, itongon hanami do mahubamu ay ma namar ulang tahun ibaga sa minggu on, ay ma Bapa namar goran Agus Daniel Purba, Brikta Jaskia Boruda Manik, Inang Devina Buru Purba, Inang Opung Putra Buru Stinjak, sedia na ulang tahun ibaga sa minggu on Tuhan, hama Tuhan ambere ganjang niumur, hama Tuhan ambere malas niuhur, sonai huma berkat hubani sedia, mariton pertambahan usia, nai bere ham hubani sedia, lambin malas uhur ni sedia, anjah lambin marterima kasih sedia hubamu Tuhan. Mari tahun haganupan in semakin mengucap syukur sedia hubamu Tuhan, ase mariton pertambahan usia in tong-tong sedia ibagas paramotion na hubamu, sonai hama Tuhan na tahun pernikahan ibagas seminggu on, hama Tuhan na masuk-masuk rumah tangga ni sedia, gabi rumah tangga na langgang rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, ase tong-tong sedia ibagas nama dia rumah tangga ni sedia Tuhan, rumah tangga ni harus sukon ni hurmu. Sonai hama Tuhan na mambere begal nihur, na mambere ucapan syukur persembahan bulanan bani saminggu on Tuhan, berkatilah Tuhan pasu-pasu hama haganupan horja ni tangan ni sedia, haganupan lahuan ni sedia Tuhan, atap ahapein na romban hubani harosu nihurmu, saya manupa ma Tuhan, ase haganupan in Tuhan makorhon malas nihur, makorhon puji-pujian rosi hadearon bani pardalan ni gulun sedia. Sonai huma hanami haganupan na beribadah, baik na beribadah i rumah, sonai huma na beribadah i rumah panembahan on, pasu-pasu ham hanami haganupan Tuhan, bereham kesehatan terlebih, gogoh malas nihur, rosi perlindungan na humbamu, jagai ham hanami, bani haganupan lakah nami, hama Tuhan nama kasomani, rosi meramotkan hanami, ais tong-tong hanami sehat-sehat haganupan, anjah ibagas na selamat-selamat. Terpuji maham Bapa, bani haganupan panginduan namiin, parlobe masa sapham haganupan dosa palanggaron nami, aselayak hanami manjalo pasu-pasumu, ibagas Yesus Kristus, jalo hama tonggo panginduan namion. Amin. Kon hita galanganta tangar hita malobe hata nene bata nagabe onjolan bata laho manggalang natar surat bani Heber 10 ayat 10 onom mambahe nama dear apa namar si bere-bere ulang mahalu pahon nasiam ay galangan nasonaido iharosuh kon naibata
sonari ondoskon hita ma galanganta. Ria Mahita Jongjong. Martonggo Mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami harohan ni haganup. Humbamudo harohan ni pasu-pasu ban nami. Ibere hamdo ban nami golu. Apa hagoluhan hari-hari. Ham Tuhan. Ijon yondoskon hanami do hubamu. Golu pakon pasu-pasu nadop bineremuin ban nami. Saya lambin margogo matongon hanami. Ihasomani idop ni hurmu. Apa pasu-pasumu. Bani na mandalankon horja nami. Papasing hama galangan na ginalangkon namion. Gabe galangan na misbo ilobe-lobemu. Ase lambin ihargahon hanami tongon. Dear ni layak pakon pasu-pasumuin. Marhite na pasot kon harosuhmu. Humbani gogo, pikiran, apa sinadungan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo hama galangan pakon tonggo namion. Amen dodingkon hita tondui daging uhur apa gogokin. Oh
hamba panami na inaguriatas, say pinapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosun yuhurmu, inaguri tongah onsongon na inaguriatas, bere hamba ban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bawai ham huparlajoan, palua hama hanami, humbani pangago. Laho manasyam, jana sonondo hatani Jehovah sebaot, dalan kon mauhum nasitong, patuduh kon ma dear layak apa idop nihur, bani ganup hasoman. Kuria nahina holongan itu hanta, mulak mahita ibagas dame, jana jalohita ma pasu-pasu, humbani Tuhan nebatata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nebata mahita. Isondangkon Tuhan nebata ma bohini hubata. Janah maido mauhurni mangidahita. Ido pakon Tuhan nebata ma bohini hubata. Jana ipasora madameni bani tondui tabe. Amen. Shalom abata haganupan.